Ćao Šećeru, evo mene danas opet u drugom bicirku, gdje se nalazimo na Velishtrasse 291 u jednome u Marinatova. Stvarno zgrada je fantastična, ekstra luksuz za tebe, Srećko. Ja, šta imam danas za vas? Jedan dvosoban stan sa 58 kvadrata. Ajde ti pokažem sve. Znači ovdje imamo fuacima, znači stan je sa 2 sobe. Kompletan namještaj ostaje, sve napravljeno od tišlera, sve maske Schneider, kupatilo, etc. Sami namještaj košta 68.000, ali to ne plaćaš znači za kvadraturu, za stana. On ti samo to ostavlja. Vaš mašinen tropna, za perilica, sušilica, oprosti, da se malo umšaljtam. Onda imamo naravno za tebe i toalete sa umivljonikom. Šta reći? U zgradi ima sve zajedno 511 stanara, 27 lokala unutra, frizere, imaš direktno metro, znači uban ovdje. Dan kuhinja ostaje kak je, znači sa svim boškeretima, tehničkim uređajima. Ovdje možeš znači, da kuhaš kaficu, indukcioncert sa ovim Dunstabzug, znači što vlači paru, šalim se. Fantastičan pogled, znači fantastičan izlaz. Greje se, znači imaš od deki grejanje, imaš podno grejanje, može i da hladi i da greje. Isto kontrolite Wohnraumlüftung, znači ne moraš uopće da otvaraš prozor. Ovdje vidiš na kompletan beč, na Hanaplštari, znači kad je nogomet, kad igramo. Prater, cijeli beč, onda Donau, isto tako Kajzerwasser, znači 22. bezirk. Mi se nalazimo u 37. katu, sve zajedno imamo 40 katova, znači zgrada ima 40 katova, građena je 2020. godine. Idemo dalje, onda imamo jednu fantastičnu spavaču sobu. Kakav krevet, šalim se. Imaš ovdje znači ove ormare, one su sve od tišla urađene, znači isto tako ostaje. Znači u cijenu možeš da kupiš garažu ako hoćeš, ako nećeš ne moraš, niko te ne tera, šalim se. Malo se uvijek zezam, znači nemojte uzimati za ozbiljno. Znači, 58 kvadrata stambenog prostora, mi smo u 37. katu, 40 stanova ima, zgrada iz 2020. godine, Betriebskosten su znači sa grejanjem sa vrućom vodom 309 euro mesečno, 56 plaćaš za garažu ne moraš da kupiš, imaš podrum uz to, znači imaš ovdje uban, ama sve ti je u zgradi, stvarno lokacija je fantastična, bolje ne može, veruj mi. Pošalje nam upit ime, prezime, pozovi nas, dođi, postavi angebot pa ćemo to vidimo. Ili tebi to odgovara, a u suštini sve ostaje kako jest, kako sam već rekla. Želimo ugodan dan.